quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini sama-sama baca surah Yasin. Mudah-mudahan Allah turunkan rahman rahimnya kepada kita semua. Dan khususnya baca surah Yasin, Allah memberikan keselamatan kepada kita semua dalam mengemban amanah dari perusahaan. Dan selanjutnya kita baca Yasin, mudah-mudahan almarhum Al-Mukarram Habib Jafar bin Muhammad, guru kita semua, bukan cuma guru kita, bukan guru bapak-bapak, ibu-ibu, guru saya juga. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan cahaya dalam kuburnya, diberikan penglihatan yang luas dalam kuburnya. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin.